WhatsApp. Wajya office. Ikawa nterere nantare. Konga ndikuru wa DM inawe nani nkwataha kwa DM. Kuana bugina mara. Kiria. Nyine rwari. Aragireyo kamwe nshangire wanyihireho. Serious niyo yati ndya MTN. Cheki. Tima maya burungo rugira ngiye kwikomuka na reba tine data dukuwani. Noreba na data ubwo uzaho akani bakusindikira message. Cheki ngaye.
Nzigenga wamwe Papa işte. Ana koyayım. Hati lo gua ramai no nakano kuwa ibutinga mukutaro kai butinge muka bicendeza mino bicendeza achibyo na wako bitaho nero data change Yo, system wagwan ya lu. Ndozo. Kiria. Wapi ndio tabosi aje Mebare kama aje nichakarisha mwana inaba abadansa bakunda kubakotoka Waniyo. Unasaka yanza kuzongera imbweno. Benda tubakwati barize kumategeka isawo cyezire tukutambura Zoni tubakwati. Jira cyezire cyadiyo atibafune ni akatwara akufunire cyebiri mushawe. Bari side zankai. Shanga ni benda ko icyebiri nicyo ratembe. Shanga boko ndako icyebiri. Cyebiri nicyo ratembe ho piki.
icyo kujya nicyo rukubara icyo bita nako kujya nicyo rukubara sindika rukuma umwana narinda rukumi hasi akataka rukumi kizire ndinde bia rukumi wo akasindika ka rukumi bia majireke kakuzanizanira umuntu iya no koloko kandi ko cerekera bia jiro ko cirita cima asirika kumi yana bwata bas tukatwezi another excuse will come. System wagwan. Ati plan iki bezin. Wazisha? Mimi Wewe na nani wewe? Ivan mwaru jere kumugwa. Ivan no. Ivan no. Leo mukuyanja munda kwata Ivan. Mbasa kuba namukwasire kugatagumanya izina rye. Ivan Burundi. Owarudi yose. Shazinga. Radio City. Akishugwisha tezarenge. Ngira yamushazamo. Yo Mr. Pepper. Ida kaji. Aur Pepper ngarende. Kastafe. Yewe kutaho mwe wenga ndekuba ndiwo. Kwara jangu ni mwezi wao. Baba jangu ni mwezi wao. Gari kule ni kuchitira international. Waza kufuruka mgeno. Kandi kunazembe. TV. Majireta baju kuwasa ninja chikula bia ni kukwera mizi kutaka wajigara. Ivan akapanya so muhimbe imyenda yagenda nawe. Ngero none ndagenda nawe. Watsa kuboze jurire zitari zawe. Jikani process. Mundiana amanyabwira nkukumara. Takara mwize. Takara mwize.
kakiri nayija impiha mjya tumeza shashwa kuba ambaye ni mfito yo twamjya shitama ujya umukore nyo nimba nagendere kare hapo shinkitoze ni bagikora neba kito korwa ndako sinkipiwe just mu usaje nawe nyo nimba binga bino atakumangu manchi twaro bwire atati jikora twaro yani jambo wota kuwasa kugenda kwijo kagaruka wande akaba nyendo kuba ari mu kunda ato ubuzima no bwire Mjasi kitu chikabone ruboka chiyota Cheche byoya Shanka chile zoe duka sigara no kurinda yambaye mukaki Bajya mu bwiza gakaso Utawe Oha ubwo ari ubwo wajya mu karisha Iroka inyowe kibazo man Eshko kwata sembo ubwo inari yarayibare Kiragira yo sente zo kugarura kwata sembo kubura ko uzabuze Wachumanya cyasendo cyengere nyine izara Oya mushira wa library Gutana tuyigura kayabona magara Ana kuyigura ko tukuriho Yashiyada tuyigura garanga Ujino kungura abantu kamba wasa kwedini Bantu barihire Majangu kwa kuza machinery Hizi kazi zinazolewa zikwa Ati waiting Okay.
So we call this squatting machine, and its use is to shape, to give the shoulder shape and make it look nice, like you can see around. That is its main use, to shape the shoe, give the shoe its shape. So the process we have been in is making a shoe, and I think you have followed me from the start. You have seen all the steps, and finally we have the shoe. So this, we call this machine. We have the other machine, the other one is squatting. All this maybe I can call it tailoring machine for shoes. And you have seen the steps from the start. Umwanya turi ahantu baheta turi mu Gisenyi muri Mbaga, kandi amazina nukore Banshemize, company name ni Muhingura Leather Works. So numbasa kutwicara kire kuona products twine zirwaho dukora mu fashion zone. I think that's it. Contact. So materials basa kubereka materials twakozesa ibintu basa kugeta leya ziabereda bakosa leda koleje kitwi hamu itinereya leya nilikuwa kusaka petinanaha mukureba twamara ikintu cyo kibakwete cyane cyo twabaziza twakozesa na gamu binjiriza mu mwanya ubundi agirike na gamu ikindi twakozesa na nylon itukosa gasoro ejo basa kutera arizuro mushanju zuri 3 emwe ina 3 mushanju 8 mwenda ningashe ya MTN zuro mushanju 8 mushanju 2 mushanju 5 2 tuza kubakira munonga wa customer bitu abarungi kandi tubakunda munonga mwebare habo hagize. Yes, omrebi gutu wankore media neta beyazine ZDJ na kwacha na kutandira tujya hari Muhingura Leather Works. Yes, akantu kona kareza kose kinze cyareza no maye chikumaye. Wowe no mudemo wa Leather no chiki. So bitujya handi korera buri kito bishirira mukora byaha ko mukireba tujya mu kishenyo mu rembo rwambara kandi omrebi wankore media tunu kuretera ebikuzimba ebishemeza na n'ikindi cyono kiri gushemeza mu industry. So tujya hari Muhingura Leather Works ikitongo ko mukuzireba so nimuza kubane muzireo ko ari kuzikora kubwo mukutandika mpaka muheru. So twashemera ngo kwitaho kandi ubuzima n'ikindi cyamani amufunze ni ndeba mu kitonde neza sandals ndeba jackets ndeba wallets na nenkoba we bari kora twashemera ngo kushanga izina ryanje ni Beyazine ZDJ ngora na Mpore Media nje amazina wa no basa kugambira. Okay, amazina nubanyita Nshimize Kole kandi ahitor Nexeni kandi ko kuwagamba niyo Muhingura Leather Works na nkucenga niyo ninkucenga omrebi nabasa kuma Kole bu business niyo ego sebo
umurimo nk'ugukikije kitakuze umututi niwo kankoreje ndio by'umusigazi ate umurimo ubu ushomana wakashomana amara ukabandi kuba kushoma wamara university ukambwe n'ubwo kuba n'ushoma kose nkabangozire tourism kose in tourism mubano tambura munonga mubano rero bibindi ubwo kunarebere na n'umushoma kose ndubandi tuna magezi areba ati okwekozesa ikikuru akubata unyoni mbuzabuzibwa nani kure wanje mukashoma tourism kagaruka kareto rubuno ukora nakuru wanje mu industrial art abo ati wisha watandika utakora iki atokutandika kuona kose byo mwakutandikira ino kuba agerezo kukereza amagezi kagezo kwicira abantu bingi abo kukikora kandi naganira nabo munonga ashanga kintu kigiremo kibasa kutayiza so ati lockdown niwe te kwasira lockdown tinjimanya so rizane choro chana ne kuya Museveni na kuya president na chinga so ati we obutama bwa lockdown to kwitaga kumanyo babigura bati bigura sai ntabwo kwigura kose kwitaga kuba nibinje byateganisiwe kandi ito business zitu of course abwa supplying hati baciro tubasa kureba ko butare amaduka bakagacinga so surprises twabikora ninje n'abantu nabo tubarimo mutawuni kose kasente kakabura twinemu umurimo twakora media korejo nabasa kwebuza umusigazo byokwe ningo mushita byokwe campamento ko muri munabifitino basa of course it's fine nabasa kudati kutandika wakantu kaka kapito ninyataga kintu kipingana kikutandika kintu kwica akaba ninde charani ndeba izo material zo kwa mushara atekintu basa kubaganira kino muri myaka ikaba kinyaka mito kapito yo kwetaga ubanza rebe sente zo yimusha akuba okutandika nkibanza kizombongo so akasente atlegeno basa kubara million kisha for the start million isha kutandika kantu nkaka no yetaga million isha no kutandika karikachari yaka akuba tukatandika karkwingana habona million isha tubasa kutandikaho zonye bore kirokati iwori kuza kutandika ko million 3 kozine ana batikaga magunganzine kambweni kuna kutandika anto kuba atandikiri kutandika million 3 ako million 3 n'ikindi nesente nyinja musigazi nesente nyinja myakije million ati twendo turabere miwori kuza kutandika ukachikorana ato kutandika cyamazire kunzo mutwe amara kushoma kimwe yakozere ngikiriza nabaza naronda muri nakora namazire kushoma nazo mushomesa bwa secondary ashomesa y'imyaka yanjye ibiri akasenta kinafunereyo nakarundana kakaba nikika miliyoni 1.2 okay so nayongera ubusente bundo bunabiri basa kuno mwaro bajo natandikiraho kuganda ngemo n'icyo so wija wareba abantu bakucenga marketing and hotel mwenu ekinkwenda kumanya materials zo gukora ibintu ibi ningashi umuntu kwakuba naenda kwiga gukora iki so wanumbuza kintu cya materials zo kukora ziruka hino so ate kintu wasagamba mwengura leather works first of all tukola wallets tukore nkuba byone tukora na leather tukore nkito graphics rose shoes byona ntukora so urukwenda kwega urukwenda kwega basa kunyicerero mbuntu umwanya tujye mu Kisenyi
wano utawo mu kisenyo ko bomba spam